Kubor nakaslem jong unongsan hima. President ka People's Democratic Front ubadiu MLA ka Sora constituency uba Gavin Miguel Milliam ula kubur banak liang ka National People's Party bat kiwe ki sengru kila khod yaki banya dan langno hendai uloong baban syem kat ya kani karai don kampanya taya thir bhashwa ha ka Central Executive Committee jong ka PDF habaya keren bekinong thok kubur menta ka sengi ka arpau terek uyayong arajar arpulai uba Gavin kum president ka PDF uloong ba hadu menta mau bat uba bante dorling do ubadiu MLA ka mau kan constituency kimpat dan kanu karai ka bala syem hendai kom ya kani kamat habanya keren lang ha ka CEC jong ka PDF ulai thu ba Maria job ya kani ka election MLA na kaliang ka NPP kentop yaw menteri rangba ula khod hendai kom kinong yalam lasmo thu badan kam shwa ban shem lang ya karai ha ka CEC haba kali la ka dan ka thong ba ka NPP ka kwa ki MLA ka PDF baro arngut banya so no ha shwa ban tap vote ha ka election MLA ha so yong unio president ka PDF ula kentat ba kam dan satya kom kata ka thong ban rung ha shwa ka election so yong hoi kadi ji sha ba nakaliang jong ke NPP ndai ta nakaliang jong NPP idon do kiwi political parties kila kipal approach ni kum ka party kham tam yang kinoi lam argut ke mali na tin mo pandro pat ni soran ka nakaliang jong ki kila karpat ing bani don lam tingi sotku ban sim kat e ni harai nakaliang ka jong ni don kam mande ther ya tai apo ka Central Working Committee lani apo ka Central Executive Committee nang bagi ke barok ke nang babek dan nakalian ke jongi hadu menta hoi ke jingi keren ani kata ka jing pitsno nakalian jong ke NPP kaladon hendrai nakalian ke jongi hi kum party hadu kani ngasni bomenta ngimpat don kanu mono karai mensim yang arai ke bakado ngi ba national president juga NPP ba beri menteri ba jalaw amba nakaliang jumpi ba ka NPP ko don da decision ko barang ya chama abai de ba ne banta ka ik mo pidon ba no ko chikran matro hoi nakaliang ke jongi kum lekar mental ka jing perso kala dan ndai dan menta sipor ndai marsin job ki ya election na do ka after de chum punai balai nakaliang ke jongi nilai kendu nila nakaliang chum menteri ramba khot ini bani kendu la dan ka jing perso Kena sotu bakal ini kam nyidon kam ni theri tai hapo ka Central Executive Committee nyidon kam ni rajin muncul lang baro man ni sotu kum ka party ni sotu ka party ka balesi bane nujor bagi National Party ka barang red nyidon kam ni kanu no rai ngin jadi ba ka jing setuju mutlang jadi kalau terbenta ba hadu mentahi ni padon kanu no rai ka hadu pan sim ka baide bakal ni jing perso na kalian coba party NPP ya hadu mentah kumba maong kampat race panong hadu kata panong yang merge yang party haswa election jom soyo election namang isotu pan sim ga takarai maong taman sim ya karai ro isotu ni hab daya sim limba ga jingarai lang apo ka Central Executive Committee telesi kata kathong hadu mentah yang padot bang don kam saban de keren apo ka Central Executive Committee saban sim ya kanono karai ko bakado Hakaway pat kaliang uba Gavin uloong baga PDF tang Maria job ya ka election kala don lang hakaju ka thong bat ka UDP bat don lang manthaw ya ka sarkar senrap hendai manthaw ya ka sarkar don kam ya ka jingpun pat ka balong lai puway ngut ki MLA uba Gavin uloong baki we ki seng san perthai ru kum ka Voice of the People Party ki don lang hendai aba don buntli ki seng ki wan ra ru la ki jong ki kendon na ka banta manthaw ya ka sarkar senrap bat kam long satya ka basuk ban penbet penbiang ulang baka VPP ru kawan rabun ki kendon bat ki we ki sengru ki dan la ki jong ki kendon na ka benta banthaw ya ka sarkar senram unio nang ilam ka PDF ulang bakat manang ya ki por jong kata ka jingekran banthaw ya ka sarkar ki we ki senggila nang ya la ka jong bat kani ka poish ka benta bamla banthaw ya kata ka sarkar senram halor ka jingkershan ka PDF ya ka sarkar MDA ka baar ka bayalam da ka NPP uba Gavin ulang baki MLA ka PDF kilet ban kershan anda ki we ki seng kilalet na marla sotho ba amla shu banthaw ya ta ka sarkar senrap em kam de sekarang kan han na kalian curi pensai ande ka benta ka jong ngi sotu nio i hoi ka jingmu ko bani kong e kalong form ya ta ka sarkar bani alam ta ka sen hulu ande in the process ngi sotu badon katun pilih regional parties plus some exit ya ta ka jing keren persyam bani don bentang siapa weekend hood
Tinggi soku hoi aga jing keren hajing sisa ngila don ga jing keren ya si ban persang ban ya jajak mak bai dia berkena jing kamu ning yoi ha proses kat badangnya lana exit ki political parties na ke group tinggi soku nak kalian tu DPP ha ka santarik jom pernah balai kila date ban penyeso bat ka sorkar sendok apa ke MDA itu tinggi soku nak kalian jom menteri ramba ro atau puan hadin bana kalian joku la request la pun sin nak kalian ke jongi dan bagai cing menjumur langsung ke para MLA mangi datang amun ke MLA ko parti nga berkat baku mengilai trailang hati ke term beledep apa mengilai dan bentalan apa ke MDA 1 tinggi soku paling ba ke cing menjumur jongi pro amun ke MLA berkidikot jong parti hi baro nila sim ya karai bane dan lang ringkat apa pada ke sorkar sendok MDA itu nak kalian ke jongi hajing sisang la don ke jestu jumut berke UDP bane dan nang si ban ringkat lang berki hati ka jing temu ke jongi ban form yang tak sorkar sendok bane lam ya ke sorkar sendok apa persen dulu nagi suatu in the process nang mi political party nak away ke grup skoipat dengan suatu habak handu nak kalian ke jongi hadir mana kalian cuma tu nampak la request sabun sin nila like pani join na po ka sorkar sendok itu kita ni buat panong ba nama por bi persiang mantau yang tak sorkar wa dalam sen dulu ka BPP ko patanta te in ba kajian untuk ba kiwei sengi le sorkar dalam dengan NPP BPP ka kho snap ini ke amli ba kho kini ba dai jong kiwei sengi on ba dai maki beset la mo apil beset la PDF kita tak tahu mana ini suatu platform kat government ini suatu ni habatin yang magic number like kuwe ini suatu kat padang don gajing semua kat kuwe kan ho ni suatu yang po isu tak magic number ini suatu ru hoi nak kalian juru BPP le si tadi ke bentar so ki ket ho ini suatu hapo kat tu ken pun bagi persamaan tahun ni kok lapun political parties belum involved penyo iro ki kendon pun di mana kalian juga sen BPP ki kan snow ki apen pang balik si don nak pergi political parties ke bagi temu dia don nak jemla le si ban pediang ya kita ki kendon ke apen snow nak kalian jong ke parti BPP dia rol tak nomor bagi ban nak away ke por ka benang yai ke por ni bagi political parties kila na exit nak kata ken hun berkelajang pat syakani ko ken hun kepala alam apa menteri lamba pemerintah itu ke BPP kan long kadang nomor kawan rak kuma pibatai kan long pak kadang saya bayar perang kawan rak pelat pun telita kendang ngam nak ban ong kumta kendai ko mangna ong menen ong ni sotu ba apa katu ke jing semua banin kom kabun political parties ben involved TMC dona kongres dona BPP dona berkota tel ini sotu la ka jong ki janda hidon ya kamde ke besuk ban achieve ya ki bagi lan so apor pengaduan ke jalan ke beniko ani pada keret si kani ke bentang hoi ya si nak kalian mencongi nak kalian mencong menteri ramba kumu national president jom parti APP lapen snow lagi hoi nak kalian mencongi suatu si mereka rakyat berkadu di limbah kajian lain jom ke central executive